Predstavljamo slatkovodni akvarij Denisa Kopremnjaka. Predstavljam vam svoj slatkovodni akvarij od 310 litara. Ribe prevladavaju skalari i trihogasteri, na podu su nam čistači, ima nešto algojeda, bilje kompletno, znači sve živo. Znači nema ničeg umjetnog u samom akvariju. Filtracija preko jednog vanjskog filtera. Rasvjeta original akvaristička, znači da se ugodi bilju da što bolje raste. Jednom tjednom je naravno prihrana tekućim gnojivom za bolji rast bilja i ribe se hrane 2 puta dnevno kako bi bile sretne i zdrave. Ribe redom, znači trihogasteri, nešto kupovno, nešto domaćeg uzgoja, skalari isto tako u svim bojama, veličinama. Trenutno kod mene ima nešto većih koji su moji matični parovi i ovo su bebe, znači uzgojene kod mene doma za potrebe mog akvarija. Sustav održavanja vode, znači, kao što je spomenuto, jedan vanjski filter protočnosti 1200 litara, mijenjanje, znači vode 1 do 2 puta mjesečno, 30% vode, neko mijenja više, neko manje, ja sam se odlučio na otprilike 30% vode 2 puta mjesečno. To je otprilike sve što je potrebno za održavanje akvarija. A kao što je spomenuto za bilje, jednom tjedno se stavlja tekuće gnojivo. Uz izmjenu se održava kvaliteta vode, pH oko 7 otprilike, ako je moguće. Eventualno radi bilja se dodaje znači CO2 za bolji rast uz tekuće gnojivo. Održavanje samog akvarija ne zahtijeva ništa osim izmjenu vode i pranje vanjskog filtera u mom slučaju po potrebi. Znači dok se zaštopa ili dok se smanji sam protok vode se čisti vanjski filter. Moj slučaj je svakih 4 do 5 mjeseci otprilike. Znači u tom dijelu nema nešto zahtjevnog održavanja. Bilje, što se tiče njega, bitna je isključivo rasvjeta, znači da bude ipak kvaliteta same rasvjete, lampe da se mijenjaju znači redovito, uz redovitu prihranu, kvalitetnu podlogu za samo bilje može uspijevati doslovce besprijekorno. Da bi nam akvarij bio besprijekorno čist, prvenstveno je zadužen filter. Veliku ulogu igraju čistači, znači čistači stakla koji stalno čiste algu sa stakla i čistači poda. Čistače je potrebno imati u dovoljnom broju, znači ovisno o veličini svakog akvarija treba i prilagoditi broj riba dna, znači koje će čistiti sve smeće sa samog poda i koje će na kraju završiti u filteru. Vjerujem da ljubitelji akvaristike znaju da je pred nama novi Akterfest, 10. jubilarni ove godine, koji će se održati od 1. do 5.10. na Zagrebačkom velesajmu. Na njemu će biti predstavljeni i ovakvi akvariji, znači ovakve vrste riba, znači poput skalara i trihogastera koji su ovdje kod mene. Biće i sve vrste znači bilja. Ja ću zapravo aktivno sudjelovati u slaganju i održavanju tih akvarija koji će biti izloženi na samom Akterfestu.